fili na whakare kesi katai whoki whanga uwhile whani whoanga pewhine kau kei nusi whai whio ono o keti ono whilo whili na whakare kesi katai whoki whanga uwhile whani whoanga pewhine kau kei laka ke tau ki he o e wā ke ta se lue o ai ai lea he koe whewhine a vai kore lea kulu kulu tani he mako a maea Isa o pure o tove Lipine I ua I wharerei Lau kaue koe whina pelei I kai hakaha Nene koe e keki Isa o pure o tove Lipine I ua I wharerei Lau kaue koe whina pelei I kai hakaha Nene koe e keki Laka ke tau ki he wā Ke ta se lue mo ai ai lea Ke koe whewhine koe mai kore lea Kulu kulu tangi he mako a maea Laka ke tau ki he o e wā Ke ta se lue mo ai ai lea Ke koe whewhine koe mai kore lea Kulu kulu tangi he mako a maea Ke koe whewhine koe mai kore lea Kulu kulu tangi he mako a maea Maloma mo lere ke pongpongin ko kore ke u ho whanga moe ngahi talwhatapu ko topek wha o atu pa miheni. Kai ata moe whainga maare ko ne pongpongin ke hoko atu ai ho mo polokalama ko ia whatu whanua fo o pia mo piveni piukala pa mi tonga eki. Kore peke mangau e pe ngahi whakatapu ko topek wha o atu pia pe whaka ngahi rea mahino ke whahoko ke tau polokalama tawanga maheni ai ko whatu whanua fo o pia mo kataki pia to ki share tu pia tau polokalama. I he pongpongin whoko whiawhia ke taitarere a piven ke lava mai ki tau kauwhataheni I he polokalama ko ia o e wikeni ai te ma whahoko te polokalama ahoni pa mato ki wakai ai ko hato e taimi I he wikeni ke ma te whahoko atu ai hai polokalama honoua ko ia ki he wikeni ka pai whainga maari ka I he pongpongini ko kore ka ko taitarere ko piven ki he ta polokalama ma alo e tau lava ko wakai atu pe ki he tau campaigni I tongana ka toa pe mei wahe tongata uluaki o au ki tongata tahafitu whemo I kina taha ko toa pe he campaigni pe ke ngā tau toa pe mahalo aho e ono pe fitu e tau wau rewa ke koe au ye ko ke te pie e ngā campaigni ko toa pe ko ne tu ko he tai nimi whewhe hake ngā ue pe mei tonga tapuna pau whewhe hake tu ko ia campaigni he aho ni Alo bitsoloi o kore pege o kanga whatapu Oku lahi whake u ngahi mea fōu wasi mai he anga hala whanonga e campaign e pātoa. Aki au solo katoa e umea koko whengau ea katoa peke lelei ai e kakaya whanonga ko whamalo ia au pita au he lava ke mama ai kau kanti teiti
o i kai ko ki nau tolu o ku mahu i ngā ka koe whonga sa kai. Nai whai tā noa lahi pē koe isi ube nai hok o so ke lo kau ni pa whai ki whataha pua te o whamā popa ngai whitu nau iai mo. Asi hake ia i whakataha o ku mei wahe he o mo kanti teisia kau popo e patoa. Ai lewa whakau lewa ki whaha. O mai o kanti teisia o whahtala noa. I he whai whakau bea tonga tapalu. Kai ia whakau ia ki. Koe ngā he koe tui koe e puate e sea. We hold better chances going into the election with one candidate than two. Ai nei whaidewa i whakau ke koe pana mohilo pe koe whawhonga nina to kuto mui hanga pe. E neo pena o si ai mani ngai whakamore mai mea. Nei awe e tōnga na ne tari lele i pe ia. E whakau pe e saiangi e koe hae ola i whiri. Hane toki tangotu he ose i whiri. O hanga he whakau koni o honim. O pe si kapau pe ana, kapau pe ana. Ai e ka koe whainga moui taisi o kita, selfless. O ku mahu inga ke kawanga ku whoke kau whawhawho ngā koe whiwhare area ke o mau e tuunga, mau e whainga. O ku maari e koe whainga lau maari e ka pana ke manatu i e solo na e ta whapolo kalama mai. Nau tau rea pe ka pau e whainga maari e pea huna. O te kai te whiri e whakau ke nau i e pātoa kepe. O kai koe whakau koe whakawhotui ka nau whakau koe pātoa. Koe ui nā kutui koe visone pātoa koe urelele. Nai wharea, e nau wharea hen, e ta program koe ni, nai wharea a Gris Kapau, e o mai accountability. E whaunga pure whanua. Pea whakahingoa pe, po haha mo whahingoa e whaunga pure. Kai te tānoa e ke te mkalati. Pea koutui ki ai, pea koe mea o koutui au ki ai ke hoko atu ai. Pea kousio pea koe whakau, koe essence of democracy is accountability. In place pe accountability ia, ke tariui ke ko whamore sirini, tariui ko whai tōtoni, os atai pe ki tua. Ko tariui pe os pure pe lao ia. Ko tariui pe os vai tau ia. Ai ko tampanga rewa he whiri he taimi election. O skurini mai ho whai whatomia. Fua ko he mea fua pa. Rigo girota pe, rigo gitua. Oi ho kau pe. Kaya ka nau whakau solo ki he ahoni mo penau fimo kina pe nefne mantu na ibe ta program. Na ia whakau ko ui ko hono tau ka mai u programa mapa he Valfit point ni mafe ka apa mo to mafai. Na ulo ki respond hanga ton ki ai. Ya u fetu taka ke Valfit point ni mata mai ke respond he na ule to tamai they have a better offer. E nau kuma mapa ke ma tipe nolo i e Valfit point ni. Ya wahau ko mai me Valfit point ni ma ke whainga maari ma pai. Nau whaam fugau ke ko ngako ki programa na ai hen. Ke koe ko isi uia pe ko hai o ko mahuinga mahuinga ke o mai mea ko mo ni ke kakai. O mahuinga upito e perenge se whiri ko ni. Ui ko whe mau ia a ene a viopa whe mau ke kakai. Ke whakapoto e nau whiri. Whe mau ke oange mea mo ni ke nau. Ai oe hau peha tahau ai peha ne whainga whakanawhala. Pea he ia e kakai. Ka nau whaam ka pau nei whainga maharia mapa ke taurere. Ko te maro ki o ki mea mai ene tihi tai ni.
Pivene kuongo atu pepe ku o ki drop down eneti. Na network. Gata pe ki drop down e network kai tu be te hu mai pe pivene ke hoko te tau programa. Malo ke fai mari ke ni ke fa malo at ke te motolo ko ia fa malo at ke te ko na ke sponsor mai ta nga hi programa ma ba ko ia ki he nga hi programa ma ba ko ki fat fonua ai ke fra hoko i he weekend ke nga ke wika ha o foki mahalo ko e monite pe ma tu site la vai e programa pe ko e pure lulu leva he kai ki te lava programa he pure lulu ko nga ko e pure lulu ke ahoia o ku o tapu ia ke te fai polo kalama pure lulu ki he to pure lulu ai ko fili he to pure lulu ko e polo kalama fai pe i he tu site ko konga ta ko loto ke o atu loto nga te ke huma pi veni ko to pure lulu ko we ka o ko amanaki ke fra hoko e tau polo kalama ma va he ko ia ai o ku amanaki ke whaia ke tau live he tau plelulu wika hau i he tau i he whiri. O te tau pe ha whainga taha pe e lawa ke live e tau whiri ke live et me he ni ku o si loto lelei a Catalina Tohi pe a pe he whoki ki he Valfit Point Nima ke lawa ke ungawe aki pe me New Zealand me he Vipon Media ke rau lawa close ki he nau ke te nau tolu o hoko ai ola ko ia o ngahi whiri, me ngahi whai anga whiri, me ngahi wāhinga. Ka i he tople lulu ko whakaukau au ke tau furihe ngahi mea kotoa o whaou me heni, ngā te tau lele aho ka kato peka o lewa ke mahina o la tau whiri. E atātu ka te ki mō tolu ke mō telefoni mai, ai ha o lau ki he ngahi wāhenga koe ku mauho no la, kau ke whelea mai i he tau live, te oatu pe, te ke lava pe o telefoni mai i he Vipon mi, he messenger koe Vipon Media. Ka pau te ke like, pe te ke follow Vipon Media, pa ke follow mai, ka ngaka lawa ke telefoni mai aho ko ia, ka pa lava ho whakafufonga, tata e bepo ko hai, ko whakafufonga he peki, pe ko patoa, pe ko tawa taina, ka pau ui mai, ni whai anga whiriku lava, ko loto ke telefoni mai o talamonu ki ai, pe te ka pau ke loto ke hu mai online, te ulava peo sene te link, ka koe ka pau te whitu taki mai, pa ke hu mai o talanoa, ke wakai mai ke te koe kakai, te ke lau peo tā mai pe online ke tuat pe he ea e ke aho ka kato ko ia o au ke he fia ke po uri te tau live pe ke te motu e live he aho ko ia te tau kone oni pe ko he pongpongi te tau lele pe o au ki he osi ko ai whiri e ke aho to ple lulu ia wiki ka hau ke konga ko loto ko ke kore ke ngahi business ke mo tolu fa foi tui ka ku ke loto ke tokoni mai ke sponsor ko ia tali rei ko ke fetu taki mai o ke tokoni ke ngai framore ko fra hoko aho kakato ko ia pe mo e po uri ko ia ka lava ke fraongo atu e tau prokalama ia pe mani i te fra fe ke na hu mai o ia ngai foi session pe na hu mai pe ke fanga foi session pe o fahatala noa ke fili anga na wakai kia i ngai whai anga whiri koku osi mau, pe a kahiri ia, te nau osi peko i nau tala noa do, half houa pe min te whanoa, pa na huki to, ka tau close pe to ki tonga, ke ngahi wheitu uko koe hu mai o la, o live mai pe, ko ngaki whahu mai pe koe live pe mi he Broadcom, live stream koe Broadcom, lawa ki tau ngau e a kia, o close ki ai, i he aho kakato ko ia. Aia koe prokalama ia, o amnake whahoko i he tō plelulu wika hau. Ko ngahi polokalama ko toa e anga maheni koe pe miheni o whahoko he tō plelulu e ngā tolo ko toa ia ki he plelulu. Ka lawa ke ata ai tō plelulu
Ka ata to pule lulu ki he tau ki no whakahoko at koe o lai whiri. Mo mana tui pe koe whakahoko at koe ne o lai whiri ia, koe ko haporokalama ia, ma ai patoa pe koe peki pe koe tau atai. Nā koe prokalama pe ia, ko atu me Vipon Media, ki hataha pe. Ata pe ki hataha pe ki whanong ki ai. Hangi koe nā kutala no ki ai nai pe ka lava ho kantiteiti ke popo i, o te tau ai pe ko hai, o ata e prokalama a hata pule lulu, lo tonga koe ka pai tātu hangahi hiva, pe ko hangahi mea e whai he tau pule lulu, te ke la pe o telefoni hanga tonu mai, ke tuwangi atu he tau prokalama koe ia. Mandui koe, hoko pe koe e hiwa pongpongi, pe ke laine koe ia, koe ne oni pe koe tau live, koe ne lere pe aho kakato, ka ore pe ke toki osi i he taimi koe mahino e ola, i he po urika. Even he osi koe, ai ui koe ola, e ai pe kau kantiteiti a te nau lava, e te tau lava close ka nau tolu. Wakai hanga tonu ka te nau tolu i he feitu gogu nau iai, ha mea hoko, ko hane ki i rea mai ki he kakai, tok whahatala no whalere e mo ki nau tolu, hengai taimi ke, ka koe whainga atmosphere ia, o e whiriwhare area, i he wika hau, o ku amanaki ke o atu e whainga maari e koe a, ke tau whetu utaki ai murini, pia mo tonga, o whawhalala, i he ngahi mea ngā au e koe, pia mo e whetu utaki, pia mo e Broadcom FM, Katarina, pia whamala o lahi ke te ia, koe ngā i hene tari kore koe ia, ke lava ke whawhenga aki mo ki nau tolu, ke lava ke whahoko mai, ai ola koe. Oku nau whahoko mai bina toi ola koe ia, te ke lava peko mamatahanga tonu ki ai, ka i he proklama koe o atu pia me he Vipon Media, te mau whenga ke o atu e aho kakata koe ia. Ka o haha mea te ke whai, ka o ke ngā aue, o ki whainga maari e bepa ki i hu hake ki he ke tau pēsi. Pia koe live whako ni mandui, taimi kou tau live ai, o aluatu he tau Facebooka, pia aluatu i he YouTube, i he Vipon Media YouTube. Ai either one, te ke lava peo ke sio ai, ka ku ke tokotaha YouTube koe, close pe ke tau pēsi, o mamata ai, i he taimi ta tau pe, pia ka pau ku ke Facebook, te ke lava peo mamata he Facebook. Ka mandui ko telefoni koe, te ke telefoni mai aho koe ia, koe telefoni i he Vipon Media, i he Messenger ai Vipon Media, ko ia te whakaawatu i he aho ko ia ke telefoni mai. Ka tae pia tau ki whasi mo tau tari ko tui o guai e Palparema i he network api veni, mo ki tai mpe, ka e ki oat pia tau whanki ha tau ki whasi mo tau tari ai ki ha hou mai PVNP ukala pe mitonga eki. He kuoke
I te whaka laukia ki ita e keresi oe ofa te teri e kina e malata o oha i he riso o ne o pomia ai si ilo toni ki a koe anusia mu asia o fatoa atu e opunonga e mohema o e manatu e malata o oha e herisa o ne o pomia ai si ilo toni ki a koe anusia mo asia o whanoa atu he opunonga he mohema o e manatu he opunonga he mohema o e manatu Koe lo pena ki drop down e neti ko kai te kona kumea. Kona te koneki mai. Kake toki lo tonga lere me ai o tako poste nei tia. Poste tata ia nei ku. Koe. Kai hui o nga whatonga e ku totong to tabe mahina. Koe. Anga te au ngo lau. Masi. Ai wa ta te kan fo be ta hoko te. Uta hoko te pe kona kulo tonga lai pe. Okay, live. Yeah. Okay. Misi ka ko ta ko me amoni so ko foi package ko ko ai ka pa ne ka ke ma mau e kono. Kono tu foi price. Koe. From $20 to $2 now. Right? Ako ko do tonga panga te au foi kika ni manoa. Koe. Ai aku ai o me mego ta hafe na do donge. ke totong. Ka pa na ko fenga price ya ko ni he ne mai ya ka gelava ta fenga communication. Nobody can afford it. Koe. Ka ku ga ngai lau mari. Anyway, na tanga tai fego. Ai na tangata pe foki na ki kamata tala noa ko i ahoni o ku na ki tala noa he mo he tunga ko ku ai ko ka mo campaign ai ni ko na u volunteer pe ke na holo mui ko nga ko si pe ke le le fra lok fua Io ka foki e fanga ko me le ko to be foki ai mo i solo ave o to ai fu mo i me ka fila la. Koi. Ka pa he ka ki tau mo i ka pa he ka ki tau o live for artists ka tau selfish ka ki tau la to ta ki mai me le mo. O ko ka ta foki ka pau o ku te whakapiko-piko. Hau e whaingo hua no tuwhi muri o ne mo to o mo whai ahu he mata whanga. Ka pau ke whekai ha fwoi uo po. Kai te wai e liri. Pau ke rakisi haki kita. Rakisi haki kita he pe au e vea ka te toki kai ha mea kure de yani.
Koi. Ka pau tau fua fi mari pe. Ka koe lau mari ko koe na asme mi tonga tapu walu. Na loloto ai mahuinga. Ai koe talanoa ko koe na fai he. Ko ko tonga tapu walu. Ai aho wale ai fo le le pe me ko save ko ko na me ai report mai ga magdolu o na foto ila kristahi na o tomo ha ke to o ai ka ko na usio le fa ka por ta be me ya foi fei la tali le pe ne o na o si o maorat ko kiai o penai ni ko ai favor ko na holo moi ko te we ga na tu fa pe ko si tu fa be o pena po na Koi. ko e fakau ko na ni hanga o hake ko mea he nei kai pe ke lava fa tala no ki mo Koi. Ka ko nia me ke ni lava le fa tala no fakau ga ku ka to be o me ko ni na u hinga pe ke pe ai fo ke fa lau pe lai fo ke tau fe ke ta hanga mapure ka wai po tau ngata Koi. Ka ko ni hoko mai ngai me ko ni ke ya go ke a ni pa be ko anga ya fo tu Koi. to ya de do ke fili pa to me ke ai ke kana u whakau te mau ui o kulahe ho haa mai kau pou ke ki programa mahalo a mapa na hiki hena pe tau tāia he le teo walfit po ni ma whikawaku mai ne tuku aki o pe he tokua o lawe o nogo to mawhai mo tuku aki whalu fuai pe pātoa nei na fitu taka walfit po ni ma ke na o maha whainga maari ga to tali hanga tone mea ni heka talu whainga whana whala ko ni na talpo no whai mai ngai tau mai koe e tānoa tō mawhai ka wame poko ulau ko tānoa tō mawhai ko tānoa e ko ason tūla e ku osangi ngahi kātoa e ngahi tukua ki ko talu pe tukua ki pe he hua agris e walfitu whahinga mea pe whai agris tāla ko tō mawhai na ko lau maari e whako ko ka agris ia nge ko whatano ki mua nai loloto ia i ono malu e whare tui me more no nge ia more no langlangi e te watu whatata ki more ko ia e solo na ia e newspaper kakalu hena nai headline mai ai mo ua e ongo no pere a ene afio ngai popula ai minister a ene afio mo ua tahamano he uta kakano i fonu tai whakalao ai ko vana ene afio ko whainga whakau e na e huinga koe a akirisi mo ene mumeni te whakatalatala ke kei mao i ngeia koe koe talanoa koe ai tō mawhai koe mawhai sovereignty a ene afio ene hoko ke taloni koe ne pau ke raki mokoi ke mari a Pirinisca Launi katoa kere mo ne kau no pere katoa ke inte ke sovereignty power koe mea koe nai whai nai tō he liliu e wanoa ho furu koe executive governing authority ai koe na ulau koe kiai he ta programa nai liliu koe mau foko koe e mea koe a koe kai ke nau pay attention ke tite koe kupta hawhita ko ni sūtone mau e solo koe whirea koe governed koe whirea koe reign whatongai whakaloa pēa koe whirea koe pūre kau tau ilo le leipe koe o whirea koe hai whatonea whapalangi na keke when you current o ke kau koe tau maa ke kau koe whaitu tōni ke tu hau when you reign ke whakalangi koe o ke apau koe ai oversee mai ai wane member na whai koe whakanofo ka koe whakanofo koe a solo koe ne whakanofo pe
Ki au, ui ko stuto ni ka kuptol tahai vai mawhai ke kabineti. Koe wharearea mo si jusili. Aiko ko ni tu ko tai mini o kune whakanofo ai sea wharearea. Aiko ko position malunga tahi wharearea. Ka mo pare mia kabineti. Aiko position aiko ko sio. Ilo ni te arifo ko tala ke arifo. O whakanofo ko mo attenzioniare mo ya. Te maulalo iai. Whanofo pe ia head of the judiciary, Kaya ka ko hanga fo he kuptol tahai vai mai ai anga allocation e mafai pure, mafai government, Ia, ka ego ne mele ne se hu ile vai he ka matau ko me kom ni weri. O te foi mafai fe o puke mai fatato ko. Ai o hanga a foi resi na tala mai. Ko tau foi resi e tau vai tolu pe. Taha ke kabineti taha ke wharearea taha ke whamawanga. O wale meu asmai ki foi jana taha. Asmai ki foi jana taha me o tala mai ko au whataha tokoni. O wai ko ngā resi. O te ui ko ngā resi vei. Sio ko ngahi nau e o kai ke whakanatu la. Heko te toko ko ngā resi ka pate te alo o tuki ha foi resi. Te whakasio hake po koe whuresi o te tuu ai te piki a pai whuresi. Nā koe koe whā uia o piki mai whuresi. Ai maa koe whā uia o klau kei ai maa whonga toka tapu wawau tao no o wai nau konga resi e me whakatato koni. Nā kei alu ka whuresi tō mai ai ne konga resi ka ue alu ke lalo whau. Koe. Kene tū whoke piveni koe ai kuptol taha koe na ki tala noa ki ai. Ki mua foki koe he liliu. Aina ke na ta ostala noa pika he polokalama koe tui whakataha toko ni pia moe kabineti. Koe pure uluakia. Oia. Tui ki mua. Ki mua. Pe pure ua rewa ai wharearea. Pe pure tolu le whamauanga. Pia koe tainimi lewa ia me wawhengu fulu hao tainimi. Ku kabineti pe ia. Ku puria tu ia me whakataha toko ni mi ai. Oia. Kabineti pe ia pe mo e wharearea me whamauanga. Oia. Ko whehui ko o mahi tai nimi he kakai ia. Na ko to mawhai ia. Ko pau ku ta uhinga ko to mawhai. Ko haina to mawhai tu i mo e toko ni me he foi format ki mua ki format ke tai nimi. Oia. To pe he tu i to mo le whakataha toko ni. To pe na tona tona. Ono ririu e tau koni sutoni. Oia. Ando ina kei opposition pe a agrisi mo e otu. Koe foi ririu e nei whai he ririu e wana hongo fulu. He komiti koe tu pere haki. Koe. Koe winga e koe peat koe kalasion to lahi tau tānoa he mawhai e koe swai wahe. Koe mawhai pure koe swai wahe e kutol tā. Koe whehui, koe foi konga mawhai whee ia pao mo e whataha tokoni. He nanau i he wahe mawhai. Koe poine wanu aku. Ka pau whe mau ke oange ha mawhai e whataha tokoni. Tohi ia i he foi kutol taha. O whae wahe. Ai mawhai. Na poin foi au ta tala noa i koe he polokalama. Oia. E tohi. Ai mawhai he sino ka tohi i he tau ko distuto ne. Oia. Te mahina. E o kau tohi pe ko distuto ne ka koe kovi fo ke whaka uhinga. So o tohi pe ko distuto ne ia. Koe tui pe ia i he ene discretion pe anu. He ene taua taina fie maria. Ke ne whiri ha ne whataha tokoni. Ke whare i ia. Kai ke pe mai ke whare i pure anga. Pe whare i whamau anga. Pe whakotu mai whamau anga. Kai ke tikrea ia ai. Ai ko kuhinga nei kai ke intention ia. Ke ko ngā ko wahe mawhai ia. Ai ko taha no mawhai ko si e solo. O mea ko me whase se lea whakaukau atu pe tai whee i whaka. Ai ke. O kuanga i whakaukau whai katoa pe mea koe tai mahina. Kana uloto ke hau ke patala noa i he isiu. Koe ngā ke māma takai ke nau whai tutoni. Pakapau ko halau, pera kau komi kau. Ko ngā te ufua e ku hala. Pa oa whiria o e tawanta whik.
E wilonga mai o ko ngangau. E hala. Papa hala ia. Tane fua ia kanoa tamaki. Ka ua firia ma taono. Ka ko isiu whakaluku fua fukenia. Ai ko kuhinga. O ai ke tau toi holo i he funky mau hala. Ka tau upfront ka fai tutone ka kai ke wha poto nau whiri. O koe ki whewhehu e taha he ni mahalo patatok hiki ke he ta kawenga koe aho ni. Ko te umahinga ke ta alu ke ta kawenga koe aho ni ke he ako. Ka koe ki whehu koe ni o ku hawa ki whehu le lei pe ia ke whaha ki wakangi ki ai. E ke ngaka piveni pe ko fo i lao e ono e iaha mea e wesia e kakai. Hange koe ni koe ni whakatata e ni. Atenseni arema komisiona polisi. Ka pai whakafoki mai mawhai ko ia ke pure anga e aho. Ko hai pe pure anga he aho ko ia. E ai naha taimi e hanga he pure anga e aho o whamalohi e tau ataina kakai i he fulahi koe mawhai anau tolu. So ko ilonga fuki e solo ko no whakanawhala i koe tukuaki. Kaya ki whakamatala i ke mama. E koe mea ko ke tau e ke koe hai whatongia atenseniare. Koe. Koe whatongia atenseniare. Ke hoko e koe principal legal advice ai a kabineti. Ui. Ka whai tutune kabineti ke nau tanu pahala pa nau allocate a silini. O ko pau ke o mai advice whakalao pe unau mau e lao. Pe koe whakatau hawaka. Koe whatongia kamendia. Koe function. Koe koe mawhai. It's a function. O hinga pe whamatala solo. Aia i hene pehe rewa. Koe whehui rewa. Anga fe ke u fai tutun ka pau koe paremia. Koe o e hiri. Katoa mea kotoa pe koe mafa tukituke o tonu moe hala fai tutuni e end up ia pa moe taki. Ka kuiai e principolo o e collective responsibility. Pe koe haha no whakatonga. Kau katoa pau ke tukaki katoa. Collective. Ko unau kau ngā kau katoa. Sai. Ka paura mai hau ai atenseniare o kai ko au ia nau whiri. Ke u whalala ki ai. Kai tu ni i mai a mehe sino kehe ia. O nau tau whehia mai na tau kau. Ke hau ia o whare i au ke u whai e mea u hala ke u lawe ai. Paka taim koe pe mai ai koe whamau o ke hala. La kume te tama whare i tamai he nautoria. Kai o independent ai whare ia. O ke pe kua ngau ea kakai a tamai le rei koe. Koe uhinga nai whotu mai ai mehe loia koe komniweri. Ke whakahu mai atenseniare. Ke hoko koe me mipa kabineti, me mipa i whare area. I he whiri ai paremia. He koia, he mandu tau whiri paremia. Pea whiri rewa he paremia ne kau minista ke whakahoko i whatongia gogo tuiki ai. Ta tau tope mai atenseniare. He koe uhinga whoke lau, he koe tūpai ki mua e solo. Nai hoko pe ai atenseniare koe me mipa o whare area ki mua. Whaka o vare he whiri koe ua noho fulu. Ufusi ia aria malu e foi. E foi sino tai whanatula. Nai whaere i he whareiti. Ka koe ilo pina anga fe mana e whaere tafa pe malo. Papau tari e mapa po mea ke whaere whareiti tau tonu nau tolu. Ka konga whukeni e whae kon whakanga i piveni oku. Aia oku tui pe ta whake taha ia. Ka tuku pe atenseniare ia ke whiri e kabineti o kusai pe ia. Ka tok prosecutor. Ai koe konga ua ia. Koe konga ua ia. Ai koe konga ua ni ke tari koe na. O keila ko ni sutone, me he kupu hongo fulo au mai ke me koe kupu anoa. Koe declaration katoa ia, hono malui, ai tawa taina tangata tonga. E kai ke lava ke whakailo tu oua taha he hia taha. Koe whamauanga ke ua whiriwhiri manako. Koe hei kai te ke huka api hataha. Kai orema koe aha tohi me whamauanga. So ke independent e whamauanga. Ka mo tau ataina e tangata tonga. Koe aia koe tukua ki i rewa koe ka pau e o mai e i whatongia koe a ke minista koe malu ai. Tene hanga on whakapolitika re solo. Koe mea gui koe no turite kakai hange hanga. Hei kai ke lava
e pure anga o fai hala ki hona ufatongia. He kono inga he kufua he kakai. Pea o se hanga he konistu tone o malu e tawa taina kakai. Tau te ate whakatata koni. Neongo ko se hanga he pure anga o tari e fo ilao ke compulsory vaccinations. O ku fe paki ama konistu tone. Kupulo aki. O mai he konistu tone tawa taina ki ho mo ui, ki ho o sino, ki ho koloa, ki ho mea kotope, ai fua ho nima. O ke tawa taina. Ko e whakamalohi ko ho sino. Ke huhu ki ai ha vaccino, wofi of ke expire. O kuia ko ya. That's your hell. He ko tui ko aku. If you do things willingly, that's your heaven. O ke lo se solo ka pau ha nga o ke. Okay, find lot of vege guy. Okay, peaceful people. Okay, enjoy ke fia. That's your heaven. Kau kaya kapag te ke fai hang awen na fa maluhi ko ho aki. That's your hell. Mona ya bito fa kau ko ya. Aí ko ta fa aki ko e prosecutor. Kapau e to prosecutor ia o alfa malu. Kena vai ua atensine ale me prosecutor e lava solo vai palo parema. Oia, ko poini fokia. Mandui ko tau ai fo tu. E na tau anga mai pe hoki na tau tu mai pe ko AG pe ne fai prosecutor. Tau au mai ke foi feitu ko ni foi mga fa ko ni. Na ai le fo tu ke to ore vai director of public prosecutions. O ave ki hono foi fatongia ko ya. Ka ko fo tu ya solo que tohi ia con instituto. Koi. Imagino opito e tafako. Ya pero dia mahalo ko tafaki ko ya piven ku osi talo e polkalama tawaia he ngai polkalama ko osi ta osi lave petao ke u konga la ko to ape i he lao e no. Kakapa to ki fai pe fai ga mari e ke fa hatipeti ai ange ko na tala no ke ai pa kusai ke ta to fok po ka mat fo o mai pa kai ka ta hoko ta waia ke tu unga ko ni ku ta fononga ai he ako oia solo na mau ki campaign i tonga tap tolu na fatanga ko tonga tap tolu ki au ko to ko pe mo candidate o minister ko lo tonga pe mo como candidate con el party. Pero tahu tu ko fanong na ko anga na fatalanoa na do helele o candidate ko ka pau ko. Kana ke au mo sio solo ke au ko me ko ton ke lo to anga ke ki toma tap tolu. Ai mau ka pau ke hoko pe pure anga ko ni. Ai mau e hoko ke fonua falu fua ka pai hoko. Ai ko si au hoko foi ai foi pore fatongia ai fa fonga to tap tolu. Ki au foi saving price. Ke oange ke ka kai ha option. He ko anga ne to fola he fanongo. Mo firi fa poto he ko pure anga o ku fareni. Ko pure anga na mo firi. Ai ko ha no te fare e au etaha. Faka vare ho mo firi. Ta mo firi mai pure anga. Feinga ke faka poto ke o firi mai pure anga. Você quando rephrase ya ko foi ai to fola ku. E mai no ange. Oia. He kapau na fie mari de avion na be mai. Faka malo atu he faka poto ho movie. He ko pure anga o kui faredi. Ko pure anga na movie. Ko faka malo atu. Faka fie mari na o fa tonga. Os ene pe mai ene tai fie mari, os pe mai mo ofa mai aka ka totong tu hau. Ko ha no uhinga ni solo. He ko no uhinga he ko ngo he ne avion ko no mafai na ne o mai ke kakai. E na fili mai ko pure anga ko tuina ne fili. We must not forget. Paremia kau minista na fili ai tui. Ka ko liu he wana ho fuluna ne to mai ke kakai.
So ko ke to vola mai ke ni kapleti ke ka no pere. Ko nga ne ka ki tau mu ai ke o mai no mafai o ave ka no pere. E ko palo pare mata tau pe. La ni tau mu ke ne o mai kakai. Ko ene ui mai ke kakai ke ki foi tau pe ta. Ya o solo ku o mahu inga ke fato nga he kakai. Koi. Na ia me ia na u fakatala no ke ai pa. Ka mahu inga mali pa ko lota ke tatala no ai. Te foi hakau wene ako. Ka pa e lava taimi. Ai ko fetala no ki he ako. Ya mo teknologia ko ni ke polomo satellite. Koi. Sai ka takamata he ako. Ko ako o ko mafasia ko palo pare mala e fetaula da mo hako tupu ko mo fonoan. Ka otpe umoni me ko ni ko ga e mahui ga tau fai tutun he time ka to be available ai me ko information na fata ta fo solo ko anga no falere fonoan hange ha me alere ko ita te sport ene indicate mai hange ha me alere ko ya indicator ko lere pe to ki maha pe hala pe to ki o ka pau ka ke te loto ke te maha ko te lere pe te hop o kai foi to aniu que te lava ilo ai mea so que inefficient pa te whakau kita e tu e mea lere koe ka te afe kita kwa ke nei lo mai te tu koe lahe exiteni pa koe mea hoko he pure anga osi so ke whakata noa lo loto ke mea ni mangiau ke ono ngiau miliona ai patse that's a huge amount of money okay ilo osi tau eu não posso pensar te fia o sirini go eu aonga que o que foi hala aí no tano mas o que foi hala o to tolo no tan to me peu a lu me ki maka go ya tan o isso que cost o fai tudo go tano ga sai ka foki mai au que ako o fa tu tama que asimai hube puranga ko ni pananga liliwe approach ki ako Koi na foki na dolia ki excess. Foki na tolo langa apiako he ECE. Na foki o langa apiako form ta mo formua he primary school. Ka koni na whakapase lao na to pase de mai na gosi ke langa university. So ke me na no foi ko langa ai me apeo no molo big anga to. Ka ko liriu na mau fai he wano tani ma o ki fetala no gai he ko taime na mau hanga hike ako me he access ki quality education baka ingata quality education ka equitable education ke ai ko no fakau ke tatau ai quality ko ako ia fainga lo ke ako sai na kau e motuania kau musas poiva kau ba mo pare mia hono to i pere pela mo mia ko to i kau satu si kau fare si kau matai to i kau loya to i mo to na mau longo pe e na mau ilo foi fonga pe te taula fa haufia ai fu hako tu pe fo no me na fa ki hakau o se fa ki hakau na te tu ma o pega we i lo por ba we tai mo ka ko poinen na uhinga i fatala no o centuria ko itongan o ko tonga hai na o centuria ko tonga hai talo no fo tu tonga hai i kai tahi wa something me yo a tonga hai centuria talo tu e ako ko ya tonga hai te kia tu o taha ke na toe area mo ha toe apia e ngai mea fuata te gai to ta tala mai ka jau ko langa ko ni isi langa mea fom ta mo fom wa o ko ne faka mai ya pa tonga hai pe ne faka malo ya pa tai no mo ya ko ai ya ke hala ka te tate mea ko
ko ene materialize ia ai whakaukau na mahanga reform quality of education. Ai ko quality and equitability. Equitable education. Ko mea ko o fia e motuani. Nau matufong nau fatala noat no manuki iau he whamauanga. Kaulongo pe o winu ai ngahi mamahi ko ia. Kaulongo pe kaulue ko ngahi ko tui. O hala na mea wai. Pea mahu ingang kau e fofonga mo tua ko na ana ki ate. Sai. O se ange vete mai isiu yo katopa. Ko to go ngoi ko fie mai. Ko isiu ko ne ako ko fatano kai ko hanga pe fa matu ngalili. Ila ya mai ko ke wike paanga na fai wike paanga hi. Mali sune pe ko siulai. E tau fa apanga fo. Na uki lewa se au kuisi ai fomono le volo na mau e no reform le volo fo ngima fo mono fo fit ke tatau e quality ako e api ako goto loki ako goto fai fe au kuisi ko ya fu taimia ke tai e tai lulu atonga anga me fo atama ai nei o sange teri ko scores na hongo fula atai lulu ka hiva tonga. O fe ko fai ko tutuni malo e tonga. Malo I vai. U age e fe hi me akapulu U age foi mahanga baba. Okay. Ai ko me ko na mari te tuange leva atonga hai o ala ko fai nolo pa mo afo. Ah apo atonga hai. O kai ko talanoa ni aku ia ke pege tu hifa tonga hai. Ko talanoa ke uhinga o tatau e quality education e lo ya ko toape. Ka na ulava compete regardless a criteria mo extended na mo fu mai aki. E wai fo ke tu education ni solo. Tu me system But different plants, flowers, different time. Pea pehepe whakaukau ke tamaiki ke tau whanau. O nau matala taim ke. Kwa iaha taha ia e pehe kuware. So ke ki reka nei kau he timi kuisi koe a tai lulu. Taha ki reka i nei sivihu mai he kalasi ono. Kono maka sivihu koe te au tolu hiva me he whania. Kono mari he na ngau e I tai lulu tāna ke na u data. Tāna ke na u student record ke dynamic mo whai tutune na u pure ako. Mo na u whai ako he information so oku principal on time. Oku palalaanga mau time toton. Tahu ke benefitia no ngau ya ke teknologia he malai ko ne ako. Ko nga ko lahi ko information fe kawa ki mo tamsi ako. He ko whakaukau old school mindset in. Na whakaukau ko ako whakatau pe. Hospital o sia Ko whakaukau ko na fatua ke sistemi ako ko a tai lulu. Ko hugo e reka he ne hugo gia form daha. O tataha pe gia au ne form fitu. O kuna konsita ka toa information go ya. Mahuinga ke fai tutu. E kwai ka ure kai au tau pehe. E ko e ki mo aga ko hono fra ma bope me ko data ke ave ke fai tutu. Ko ne o mai be hono hingoa he risi ko tai totonga ko na me be fai ko pe mo foki up to go mai be o mai mo totonga. So ko pare mai nai hoko. Ko ne foki po ka ure ka ko ya tau to ko mai re ta tolo lauma. Na tangu tu mai na tolo foso a.
whakahono mā pirisone, nau tōri au nau run na holo he drugs mo mea. Koe whehu I rewa. Koe hae tau mena I whai, he na iho tau mata whare. So ke he power of informations. Lava pe pure ako whai tutun, ke ne kore pe ngai kalapa watonga mo whangi kulu whakasias, ke nau o mai haki scholarship ki whanau. He mahino mai he no o mai koe information ni, o kuno fohili reka koe ni. O mawai o ngo mātua. Koe o mai me wawa, o mai me hapai. Koe so ke mahu inga koe o te tol siai. Sai, ka koe hunga fuke whatara toa koe jai. Ai mahu inga koe o foi reform ke quality of education. Ka wata ai hakau koe ono liriu koe he pure anga lolo tonga. Ai approach ke ako. Na hana tori ako, na mai na to na whamawhaka I na pe whamamaka na to he mea koe ai ko tau si ai ko la he ko whakakau koe moving forward he me pureanga ko abilisi ke tuku hi foi motolo tu hi foi motolo ka mata ke me klasta ke quality ta tau a ko pelava o pelava ha intervention ai ko lava ha hatoi hange ko lau koe akau ko toa peo matala taim kekepe. Taim ko wai eki for extended, tau pe wai extended te kalastah ko toa peo. Ke alo kalasi ua, pau ke raki ilo mai mea ke kalastah. Ayo ko taim ko mesa pe extended mo fai mono. Fai hono whakalere I mo continuously improve pe whanau. Ke na wau ko ke kalasi ono teu siviu, nau mateu he level tatau. He koe whakamoanen ki ai ko mego mahu ingai he ko tanoan me teita. Koe enrollment koe whanawako ko toa pe koe whonuan, whakalukfua. Koe tau ko toa pe usivihu me ko toko toluafi. Awaris ko toko toluafi usivihu. Tau ko toa pe. Kau keilo foi kouhot ko ia. Foi whaan, foi tau tangata ko ia. Koe taimo na waa form fitu toko ni mangi au peo kei mau enrollment koe form fitu. I he tau, ki he tau. Sai. Koe whuatua ta koe. O kupe whakakau e toi liriu e matai whika koe ia, he taimo tau toi hangai o langa ngai whare ako. Ai preschool. Ke hau kai tau tolu me tau wha. Tentoi liriu ma tai whika. Ke liriu whoki he koe. Ka whai whika ke he I olunga. He level I olunga. Wham whitu. Koe. So koe poinen koe ko talatu. Ai whihalaki koe no apply a solution ke he tau situation. O kele tau tolu me tau wha. E whokpe ko o sio ko he tau tolu me tau wha. Nā kei lere holo pe nao mo whai potoi share ua. E hium koe. Pai whai ngau kei taipa pe. O kei lo tau koe ia. Ko tau koe ia. Kei mahu ingai ke no whofia hene whai. Koe. He koe rea ia me engineer system thinking. Rea tangata koni ko Aristotle. Kau kau filosofia na nau hanga. Vete mai ngai fihi complex system. Koe ne rea na behin. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Pau fehu ia tu. Fu ka wako o fonuan. Ai go nau whalere pure aka. Ai go o asi mai lolota si o kita. That's when the heart were never educated. Tai mea go o tala no ai na kai peke educate the heart. Mana nau kau na to preschool tai mea. Ka go poi ni. Ka pau te tau whemau ke mawahe ai foi outcome koe. Ke sivi hua toko tolu afe. Pet form fitu pe toko ni mangiao.
Ka pau te whi mau ke mawahe. Me he foi whakau kone ai. Quality i kiuta pole education he loki ako primary ko tope pe kui niua pe kui kotu. I he mōtolo kone o ata mai hono success. Koe tau o mai mōtolo kaya whalere he primary school me parastake klasio. Whakauta ngai solo ka pau e sivi hu e toko tolu afe. Toko si itaha o ku mau he form fitu he foi kohoto ya ko toko wafi. Ko langa fonua ya e tolonga solo. Ko langa fonua te whatata whakau ko. Na ai o tu pe malu te pe mo kolo. Na ai kaure kai na mawako whata. Na nau competitive mo nau tolo. O na wa o ke fomo no. E pe alava be mo si fomo no ya. Kana ka ja fa nga mari ke te hokot pa nau no pe na tolo i motu. O uku mo ko hunu ai pe mo. Whakataha pe mo e whahinga na nau no pe na tolo he kalasiono. O na uku mo ko hunu. Poto ange kalasia ko ni tare ni te ang kalasia ko na no fo. He uku. He kalas ko na ao fomo no. Ma o whainga mari ako alo hokate ako. Ka koe ni solo. O ke ilo ai osko e foi tou uku moko hunu ko ya. Ilo e tamu koe na hao fo mono. O stangutu mai mo ne ki whare koloa, mo ne ki taxi. Ilo e tamu koe na no pe ka asiono. Ke i foki pe ke mea pe koe na i ai. Ko kuhinga i whatara noa ki ai ke mahu inga ai tolonga mea ko langa funua. Ai mahu inga ai ako ki langa fonua. Ai kehe ai trop ai nofo mai whanau me form fitu me nau nofo he kalasona. Sai. Te wati whakakau koe ni. Anga whewe whakakau e pureanga koe ni. Ke naulanga university. Lolo tonga kau nau ilo le rei pe toko tolu afe he kouhot ko tau pe uksivihu. Toko ni mange au pe. E whakatatai whewe ai university koe nu ai ke nau whakamore. Mantuka ni ai pa university wai ni chancela. E chancela au pau ke alo no wahenga ona. Ai a koe whakatutu uia. E solo na kai ke whakatutu e mai kakai. Whakatutu uia ke he kau elite. Ke teke ai ho nau rangi. Teke ai ho nau tau pehe ko tu. Ai koa ko kufu kau tau pega. Ai ha koe mai head of faculty. Poi ni te whakakau kau e kakai. Pe koe ai e umea ko ni maanau tolu. Pe koe ai pe ke hiki eliti koe ni o kunau whai tutu. He ko whakapapauat. Ka tau whuatu university mahate ta e ai mo tau kosi hiko wewe. Ai mo tau kosi security. Ke whakakakai university ke ngari poto. Ai kure tuet mai ko pachela rubbish speaker. That is so painful. Kau ia university. Uhinga ko koe kusio o kai ke whakakau strategically pe koe hakau e te tau hake. Pa watu whakatata ko ni e whakaukau ko ni solo. Koe form 1 mo form 2. O si launga katoa nga yaku polisi. Whakafoki whaa di riu na kake whaka consultation ya mong nauta. Kake whakakau ki heni. I he centure ako o si hanga he nga yaku e siasi. Katolika, Wesleyana, Siastonga, Mamonga. O build e nau infrastructure. Pea ngawe mo nau resources. Ke whakanau, pea whakakakato, whakaloki ako. Whakakau whai ako. Ai form taha, mo e form ua. Koe foi certain change koe ni. O kai te aha si vihu ke ne fiti mai ngai ako korisi. Ka nau foki peke primary school. Koe foi liriu automatiko ya. O ku whehu ia rewa ai pe koe tutuni nai whai koe ngā koe whanau. Pe koe tutuni nai whai pe koe mawhai. Te koe whakaukau en solo. O kei lo kalas ai form 1 ni he ngai ako korisi.
O fai ako fika kehepe, fai ako English kehepe, fai ako Chinese kehepe. Kau ke ilo primary school, fai ako petaha, fai ako fika, fai ako English, fai ako Chinese, fai ako tonga, fai ako katope. Nola. Tau whakafuafua re vai ki he quality education. Sai. Koe whakatutama ke taha solo. Ka pau, o whainga tā ia pe ngahi ako korisi. Hono mono ai kepi. Ai tō no mai me primary school. He levolo e form 1. Whakautangea ke tok o mai he levolo e form 3. Ke tok whai ai mono goia. Ka whai rewa siwi i whakapure anga he form 5. Whakautai ke he foi paraparema. Okay. Hange ko me ko na utala no solo ko ki tahine ko ni na kau he tim kuisa tai lulu. Na hu mai me class no. Ko te auto luhiwa ni foi mata. Ka ke siore mai ke etet value o fai he ngai ako siasi. O tataha ko pe te auto luhiwa ia competitive pe ia o peta e fai na hu he maka tolu me au tong high school. Kana ia e foi time na fai ai ngau ko ia form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, tok form 6. La neongo na fua he kau fai ako. Ta mo ngai ako sia sia kanonga tamaki. Ono mono mai to no ngai ako primary at pure ako. Kana na ulava pe o save mai fa nau na nau hoyo na loto. Ke nau ge ya. Tuku ke he ange fa nau meremo pe ko nau fo ipe. Kono tala na wata mai ko vi mo to na usivi pa na pepe tai pe na. Ko poini ako go hanga ko race solo. Ke fu hakau te tau hoko te tau hake ai. Ka pau te tau ke o mai pe pure anga o e ahoni. Ke me monia pi veni ki mo ke hoko ke ta hoko ko he konga ko ia. Ke ilo pe foki ko na lele foke mau e mega langa fonua ko are matua yo fata ataki ai na e loto langa fonua ke i he talana mai ko e fotu e form 1 form 2 he i he primary ko are matua i he primary ko nga fetu ka dam ko na mai fi fakau na fa talana ko ki ai pe na e hangarewa he taha me office ko o fare i mau tolu office ma longa ai ke mau taimi pe pane o mai le foi whakau kau ko e tuku ko e tau whanau i he korisi o ko e pe whai ako fika, whai ako kehepe ko o mai ko ke primary o ko ke hakau whai ako pe toko taha ke ngai le so ni e holo e quality ko in education aia ko me aia o ko tala noa ai ka koe whe hui o mai heni he taha ko ni ko tupe whekau nga akina e so at pe ki mua ka ko tupe mahalo e sai bege o te atu ko ngā kore mai tō rāko ni ke o atu whehui. Ko whehui mai un tala mai, ko hae a langa whanua na e whakamamafa e tangata ekpare mia mālolo, i ho wakai ko i he tau e nima ko na nau pure anga i. Ko ngā ko langa whanua ni ko whae pohiwa mo mea e tanu hala mo mea. Ka ko nau eke mai, na e whakamamafa e pare mia he a kopo hae mea nei, whakamamafa e langa whanua e tau e nima. Oia. Na whakamamafa a pare mia he mea o ku mahu inga. Whakamamafa he mindseti. Whakamamafa he ako. Na whakamamafa he tari ui. Ilo e solo na utala noa. Ko tangata ngowe. O kai tafoka pea ala to hunuke ne ngowe he fuloto wao. Me roki teu e kere. Ko te mawa me ai ai. Ko whakamore i ai. Hono teu e konga kere. Ko hano inga. Ko ngā hune rak teu ia ke amanaki taimi koe tene tohi whai fuakau. Tene mai fualere. E ko whainga whakau koni ani ko tala noa tu. E whainga langa whanua koni whai koni he. Ani ko o mai koe langa whanua. O keile e whakau koni. Mea gue e tau tolu koe lulu tawa. Koe lulu tawa solo kai frani aki. Whakamata lerei mai ake langa whanua. He koe langa whanua, te ke tanu e fui hala pure anga, te ke tanu ia mei popua lere peo au ki tongata hongfulu.
Ko langa fonua o langa pe o tanu pe manga ihala o tonga tapu o fulu. O kai ke ui au ko langa fonua e solo. Solo, nau ki le au ki tonga tapu o fulu ko fie ilo pe ke anga kuala tie ai hala. Ni solo. Ke ko fa mai au ko mai ko nau tala langa fonua nau sio ke ngai fuhala ko lere ko ikuta. Mandu na kamata pe fo ke nau tanu e tau kos. O kele tai mi o se taula ki pe sa fa ia me ta fa ke ta ka ko fo i hala ko tanu go ya maka matolu fa ulia fa ko ha uhinga se taula ke sa fa e kwa ke lere ha me lere ya i ke hanga ke hanga mala ke va o ke uga ke ma vai vai ko poinia ko tala tupa e ke to ke to halanga fonua o kai ke koe whakaukau koe langa whanua ko tala noa nei. Koe soko taha nia ngai mea nau whatoa ngai. Ko ngau e pureanga. Ta ofi ono whakatau noa ia mea lere. Ta ofi mea koe kokteila. Hono veteke mea koe tuku hau. Pena osi iri fia. E whainga mana wahe ia. Kau ngau e whapureanga. Koe ko halina kai ke whaulawa a kirisia. Tu nipe. Ke tuku hono wa inga ke pangatu hau e kaka. Pena os automatic na au pe ki wharearea na wiri fia pe mnau tolu. Kasi siya kay whakau ka ni sol. Ila ta mal tu ka ne malolo pe ka agirisi September ko pe mai pureanga no pureanga o katopa. Nau tole foi allocation, budget allocation ke wange tak ni mamano e ka no pere. Ke faya ke nau ko ha ko sai so pe anga ka no preo ka to ko falearea ko tauni ko raki kamata pe ko pachet ko falearea mono mai pre anga ia tak ni mamano ke ngai constituency higa kre wa mano ni mave ala kre va to ki higini maka fonga kakaia ko ne osipe ko ki preach pe ko ya huma ka no pre ha me higa kakaia ke hiki mo ma solo. Ai porque não me lá na torti peito porque não aqui é por si mau e fume aí a não pere não tô aqui nem mais tô ando vai tá nem mamãe sai o men ko na mari o anga porque não nem mamãe não foto mai vai ka não pere ya que o te não tariu e não tô que sirin ko ya o sirin ko ya ka pa te não porque wa fe ma wa ya ma wange ba tu ha pai wange ai pe ka va ka kai ke nau tariu ka o te nau tariu ina ka ke sio ke ko kuhinga e fatala no a ko ai ke tau tala no langa fonua ko nau tala mai ki au e solo ko halanga fonua ia ke o mai e silinio vahe ia ku ka ta tolu te ke nau tanu hala na ko kuala ti e hala ka ke hange ko lau Matu ko ngau hala la na fai ko ni o hinga ni nga popula. Na fai ia ta wafta tol wafta fa. Pa to nga popula wafe wata. Sai. Ko ka tama ko ni. O wela na ulutama ko ni. Wafe ta fitu mi ni. Ko ku pe ko ki fare area solo he firi ko ni. Kamata ngau ke fa na to giri to. Oh pui kai te. Ratu na Maui a Public Finance Management Act. Na Maui Appropriation Act. Na Maui mo konstitutone. Ko issue ko ya solo. Issue ya ko ya o money la time will tell. Na teka mo ve teka time. Sige mari ke wa fo ngai me pe he fo ke ko fe hu mo be u fe hu ia ko ni ke pure anga pe ko fatongia to tonu pe ia mi tia no fe hu ina dol o ku ya fai hala he o ku ya fai hala he ku ko tali ko o mai ku o ka ya fai hala ku po ki wa me ko to pe ka ko hanga ko lau ko attention ne re fe ko fa me ko covid ko challenge ngai me ko to pe to fai pe fa mawanga e fa bawa e ko fa mawanga fai tu ni ke ta ko ni stuto le mala Maria pito. O mari fo solo me ko ni ke hexio ke u me ko ni mo sio normal eyes o go mana tu e ki hopo he me fana
hau pe ke masia wa pe han silini hau pe viri taki pe ke usio mo ke Kai. pe ko au ko foi to mai pe foi tikite o noti ai ki foi kupu ila o kuinga ta tikite pa au lewa to mai te lao ki foi kupu ila wa e sio ka aku moanga fa ton lea o te ke mau he matabure ko ni la Kai. pe au alu ko re ke crown loa pauloya crown loa e na tamde mo tikite mo more time fa mawanga more time mo te masi ko ni he te ke mau ela mau faki ki he loya ke fa au ile time ko na mau ki fa fa mawanga na dismiss e tikite pe akuite te tikite wa Kai. ko fa ton lea ko aku ko pe mai he fa mau na kai to ton ke mo mai matapure ko ni ki fa ho sai ko haire wa ton hia matapure ko hai wala ya round loa ka ko hai ngai popula matapure ko hai ngai popula o sfaka more ya he totonge ne loya ka ko hai toton ke ne fua fe hala ko toton ke fua ka round loa pe ko mau to su ye mau to round loa ke uhinga sol ke o te na to foam mai hata hai foi lo ya pe o te fai he round loa o na tol fo prosecutor o te na to fai tu o foi fe hala ko ya aki e na fi fa ilo pe hata pa na fa ilo ai fai na ho meka ko kwanga ni fa kau sol ka ya ha training loya pe more pe ha ki pe ni uri ta ki alo ako loya ko kakai ko ni pe te wahe ha fai nga me fa loya ko kakai ko ni lau ta e na wa loya os panama ngawe wahe me tu awe kakai ke malui ai toton ai kakai tonga ke malu pe malu mo pure anga me kau faia ke malu sio ko ki minute pe ta handa lau ai fui lau pe ala tu ko fa tonton ko hinga ko pe sol e confident o ko la ka to ki pure anga ko mo na lulu tava he na ulanga funua lau ko fa papawa pa ke take my weight ke me e ko kato e me ko ni tala e tai take my weight e te ke ata mala bla ni tawe ono ku fa tu lo wa te ka pa be ko ka ta una tu que ta fa Maria pito viveni ai fa matala ko mai pa ma huinga pito ai tala no ko du ta fra ko nga he ta fa ki ko ni ko ta tala no fu ni ta ki afia ki he ke langa fonua ko nga matu nga fo ke fehu i fehu ke langa fonua pena waka ya be ya ke wafu fo o ko na ko lo tonga langa he pare mia han i ha ha ke fa pito ko ke asima ko mia le na ko dia io foi bem agora tá chegando aqui o foi bem agora oi na te ta fa no da toria he wa ha ke ko roki wa na tan bo ia i no muka ke tari mai no muka ke na wa ako koloa fa tonga mo me atahi na no fetu kuma he ko mariena ya savolo asea paka e mo savolo to consea Olo. Iya, o te ai masia kai yo loto ke alui fo foi le molo ko ya ka wa ke ki ba ko ri e ko ka ki ai ai na wo mo sa volo masi na usi o fo na ka ko ta wala fu sa volo ko pe ko ka ya o tua tan bo pe ai fu ta wala pa no lot pe na fu sa volo ai na frato sa volo ai sa volo pare mia ko se ai pa ka e mo sa volo to kon se que tari mat no muka que quando que eu decía que bem ni que we ka o que hace foi ko ya que pa ka o te hace que bem o puri apito e kolopu ko ya ko me apini ko asiko na was foi tu aí imagino leva ko con to ospe Filipa na to foto leva fa ui leva ko na huingoa tu leva na te unga ko pa ka pa na hu mo ye que Aku fakala duladu ya solo. Tui mai fulfulu ke kai hua ke fulfulu ke. Kai kone ospe kone kempene unga o te ke te fano ngau ha
hataha na matuna malohi no mai ngahi me ko to pe mo hafua ka te whanonga campaign he ku mui holo campaign o ku hao hataha o te mention e whingoa koe paka pe he te mau tu mau he paka o he mau huki whare are me me pe he nau campaign pena tona hui ngoto tonu he nau taktaha alu pe he ka kautui mahalo ko ne a o peko osi koe whiri e te lava pe o toki tui ma rewa te unga paka na hu e ko ira na usana to lu e paka na usi lu e na to Kaya kaya ku ne tu ka biveni ku ko me ka ni ha ko ma inga pito ho ta no ki ai ko ma hino ya o ai fomatala ko ke fai he fai palo pare ma ko ni ku gela ba o hulu i ma a honi pa ko tu pe he pe mo ka inga ko na follow mai ka ke ta fa ma bo pe fai ko ko ya ka ta toki te inga he ka pa pe te ya fai nga mari te am ta te le pe pong pong na te ma ke ta no mai he teknologia Tuya connectivity ke polo in wireless o kuhinga he o ku loloto ka we isi go ni solo na fatonga ko to fatonga nga he be me ga campaign na fai man na mo fai tonga tap tolu na tu fo ke ka u le po boya tala le fai ke kana hanga ka je no fatokanga de no fatokanga ki he hakau te tau hake ai ka pai ka je fili mai a keipi he koe te utala noa ke ngai kei polo koe nai hanga minister koe ni o no e pure anga kei pau to ku mai ke kei polo mo ngau e koe nai fai ke ono reduce cost he koe unga fo ki solo lahe umea ko sio tu fe hala ki olo ta tau pe whakalao whakoni sutone moi faka infrastructure so ko tangu tu ni wai mo tau e wala la tu he foi area ko tau ke tak miliona ka ko ki foi ti vai jo hui ai ko ki foi ti vai ju ka ko uhinga hamena ka ke na hanga whakau ai whakakau communication ni mo infrastructure ke na hanga fra ma opo ki ha foi taua peta he ko ti end of the day solo ko kakai una to tongi lo wa mo taua he ko fa more ko to apeo me ko business una uliriu ka to apeo no cost o tana ki ke unit price he ko fa kau aku na ko fo tu ke ali ka je ta to tano ke he me ke ka al before fo ga he o ngo i ko ai fula he hakau e hake ai e fonuani mo hako tupe fonuani ka pau e kei whiri mai e tonga taptolu ka mo kakai fonuani ai pure anga lolo tonga ka kai ngatai sol kai ngatai ko to fola ka pau mahu inga ia kakai he ne afio kono inga o ko ngo ia pitau ai hoi mai ne afio ko kono mafai e nu whakavare a ke whire kakai. Peka pau hei kai te tau oange pea e fo i whakaapa the unknown. Tau whiri pe whakafofonga fo ou, he tege ke tau tala i tau tolpo ko hai mea hokai. Ka koe kau whakafofonga lolotonga, kua o stai whie maari e gai ni asio. Koe anga i whakapau. Peka pau te tau te whakafoka te kau whakafofonga lolotonga, ai kou whae tai whie maari e ni asio. Ki au ia ko to mafai ai ni asio. Ko kai meu tau to ai hono mafai. Mani. Ai, Mari a bit. Mari bare sonne. Foi takai, Gage biven sabe quando te hoko pe time tatau pe pompom. Ka pau te Mari pe hongo fulu a pompom que te hoko to e konga ko no wa tecnologia. Angona ke o mai. Ka ku malo apito e mai fenga Mari. Nga kata tuku ai kai whanongo ai pa me whakakau ko ni ko ke o mai palpare ma ko te tau hake a he ako kata toki talano re ko nga ua teknologia pongpongi o fat ke ti ko pe me nga fai hena te to fela o ka pongpong alo pisol o fat kai ko la vai ha mo proclama ko ia fat fonua fo ope mo piven pikal ko e candidate ki tonga fitu ai ku mafahau ka te aon pa fa malo la het ke te mo dol e lava ke mo kau mai tau polkama hange ko mo fanong ki ai ko apongpong
whahoko atu ai proklama konga hono ua, ai ko teknolosia ia, ke whahoko atu ai peta proklama whatwhanua fo i hongo fulua pongpong. Whamalo atu ka ting motolo kau sponsor o whatwhanua fo ko ngā ko ilo ipe ko whakakau ko o mai ko hape ai proklama malawa piven ke mawhahoko, mo fiafia ke mo tokoni i hono whapaanga ngai proklama ko ni whamalo lahi atu. Ko tui ko ospe wikeni, ko toi pe monite tu site wikahau pe whairewa ai whiri i to plelulu. I hene pe herewa, o ku whamalo lahi atu ke ting mo tolu, o ku ikai ke mo o ku mo lawa o whaanga i ai proklama ko ni whahoko, ko mea lele i whoko no whaanga i ka lawa ke tau sio ke whahinga mo oni o whahinga whakaukau. Ang koi ko whaatalato ma ope o ku o kai ko me ia kovi hono whaanga i proklama. Koe taimi taku whaanga i proklama, whaanga i hanga hono o atu e proklama me hafua. O ku ne hanga o ai ke te lelei ange ai tau whahoko i ngā aue. Pea mo e proklama ko ku atu ka tiki mau tolu. Koe konga pe whake taha ko kore mau pe au ka mau tolu. Te ke whaanga po hape o me te ke whai ke proklama ku atu pe me heni ke tau ataina ke kato peki ai. Pa ke whai te riha. Ki he mea koe te ke tohi. Koe mea peta haia ko kore ma peka mo tolu o pete mo kapkape. Pe ngā wea ka ngahirea ka tai whapa. Koe ngā koe si i hoi ki whawhine koe ni ku tau kau whataha e tau proklama. Koe ngā koe anga e tau nofo. O ku neonga kehe hawhainga tui. Pe ka whainga proklama ku atu. Ka tau si ofina ki nau tolu e nau kau holo e tau ngahi proklama ku whai. Koe ngā ki tau ngāwe pe ngahirea ku lelei. Pe te tau lape tō tala noa mahino ai. I he tau ngahi proklama ko toa pe. Mana tui koe ngahi proklama ko o atu e au ia ko atu pe me whainga enkolo kehe pe aku pe kai pe ke tatau ia. Koe hange pe kono whalea taha koe proklama lahi ko atu miheni whe pakpaki. Proklama koe ni o la te me turi koe, e la te proklama ia e wahau ia me te whaakoe. Ka ku uhinga pe hono o atu ke whakaukau mo ke ngau ak pe ho atamai lelei. Ko hae mea aunga ka te koe pe ke whaitutu uni ki ai. I hene pe he whamalo lahi atu ki a ting mautolu ko toa pe, na mautoko ni mai ke tau proklama, hange koe na ku o atu ane nai, koe ai ngahi wala fo na ku hulu atu ane nai, koe uta koe au tika ai ke au mai, ai koe na o atu koe ia e he page facing tonga, koe tuako ia, ki nau tolu ku nau kau i he sponsor koe ni tau proklama whatwhanua, te ke lava o lava atu ke wharekoloa koe ni page facing tonga, hanga atu ke tamu e peo building i loto nuku alofa. Koe whia telefoni pe ena walu fitu noa, ono nima ono wha, pe fitu tolu ua wha fitu. Koe nau slipa koe nau te ke o atu ia. Na ke hela ia koe kia he ahoni pe koe pongpongi, kai more o pensini, koe uhinga pe hono hulu atu, koe na uta fo o ena, e whaheka te na uta koe na i he mahinani, ke au atu ki tonga mahalpe wike ulaki ko tise maka. Kono whaari atu, he ku nau fia mau e kakai, ko ostola he kakai ku nau o mai ho nau saisi. Ka ku nau fia mau koe halahi taha koe ho saisi koe ke o mai, pia ke messenger pepe te ke whetu take te ki nau tolu, i he pesi Facebooka, koe page fashion NZ, te ke lava o whetu take ke te ki nau tolu, pe te ke tā pe telefoni koe na. O taki ai, o talangi ki ai o kuke kau, koe anga whuke mai koe koloa kau tahani, o kuna o atu pēna tō ke au atu, puka ki toke ala atu rewa ki ai o totongi, o koe ki uhingai ki nau awe hapa anga mea koe, ka kuna o atu pēna tō nau koloa ke au atu ki tongana, pa ki toke alpe koe ki ai o totongi, o whakatau ai, hai mea koe whema. O koe ngahi silipa koe nā, o ku ihe ngahi korisi kehe kotoa peo tonga hai, a tere, Kolistonga, Kunsa Lote, Rea Hona, Apfo O, mo whewhua. O kuna o atu ia i he whahinga kolisko toa pe, pea mo e nau sila, pea mo e hawhua ngai mea koe, kuna o atu ia ke te udeo atu ke tiki motolo, ke mo tuhe Christmasi, pea pehefo ke ngau e aki e whanau ki he ako i he taimi koe whotua ea. Ko pea ki Nusilani mo Australia, koe uta koe ni e ula ki tau mai ki Nusilani, pe to ki whawhala wai koe ki Tonga, te ke laupe koe ia o whakatau me heni, me Nusilani,
Ia nā waa koe no selani, te la peo whitu taki ai he tai mea o mai ai ka ke whitu taki ki whika koe nā. Pe ko ho whitu taki ke nau pes Facebook a koe page facing. NZ. O koe whuk mo nā uwala ko nau design. Lahi au pito ngahi design te ke mau he nau pes Facebook a. Ka koe ki mea pena e ua na alawa o mau mai ki o atu I he tau proklama au ni. Ngahi wala ko pesi, pe whuke ngahi wala kehe pe kawai mo he kesi. Lawa ke tui ehe e te koe pe mo ofa anga ki a whahinga kātoanga pe koe lotu te ke lava le rei o mau atu ia. Pe ia me he page facing store. Ke ngā tai whamalo ke South Pacific Loans. Ke tau sponsor kautaha ngongo Vipon Media I he taweni he taha mimiua. Tokoni ko whai e South Pacific Loans. Thank you so much. South Pacific Loans, select to bow. Pa mo e kautaha no ko ini I Okalani Nusila. Ko nau te lawa no me te nau dolu. I hao whia mau paanga, whainga tāmaki, whia mau whataha mea lere. Te lawa o telefonika te nau dolu. Ko lau tau I nau ngā ue I he tawhaako ini. Lea ke select to bow I he whika I whakamo ui. Noa valunge au, valu, hiva valu. Noa valunge au, valu, hiva valu, pe lava leva ke tokoni atu ki a te kumotolu. Wai pe mani ihi e ngahi sponsor koe ke ulawa o mau hake I he proklama, I he pongpongini, ka te utok o atu ia I he proklama ko ia a pongpongi, ka mo mea koe, ka tautoki whelongo aki, me proklama koe ni, o wai whuka ngai proklama koe ke hoko atu I he ahoni, hange ko ia koe hoko ataha koe proklama whawhangu ia o Saione, o atu ia pe mo whaifka o Saleswaka. Proklama koe ni, o na ke toa proklama koe ni, ka te whoki mai I hoko ataha, te ma o atu ai proklama koe ia whawhangu o Saione. O skuata pe mihe ua koe proklama ia, whoki mai ia proklama koe pulutousa. Oua. Koe pulutousa, kuna loto ke whoki mai he weekend mo wikahau, ki mua he whiri, tawanga hawaiga mea gloto pulutousa ke de pulutousa. Aia ko whare aisia pe me pulutousa, whoki mai o skuata mehe ua I he ahoni, whare aisi ke whahoko ai proklama ko ia. Pea I he ngahi proklama ko ia, hoko ai wha ko e wawanga ia o ilo, pe mo e me he Universite alo au, e whahoko pe ia, pe me he mitia whaifia ko ia Universite alo au. Ia pongpongi, o gwe tamai proklama a pongpongi, hongo fulu ko e whatwhanua fo au ai pe hongo fulu, e whoki master lektu pou, pe me South Pacific Loans, I he hoko a tahataha ke wakai e makau kandidati ko ia, na mawhiri I he proklama he wike tolu koni ko osi, te ma whoki mai te wakai mo stareki e kau kandidati me ngai wahenga, ki mua I he whiri I he wike kahao. Hoko ia tahataha, pongpongi a pongpongi. Hoko rewa ai taha, ai tolu, ko proklama ia ke tonga pe a tonga. Ke tonga pe a tonga pe mo takwhatani ko hoko ia ai tolu a pongpongi. Ai a ku whawhi ia tu ke mou. Lava mai ke proklama ko ia, kuma wha oatu pe mo takwhatani, ke tonga pe a tonga, ai a e whahoko atu ia I he hoko ko ia ai tolu a pongpongi. Pea mo ikare wakai, ki mo tolu koe kua ha mo whanau I tonga, ki loto ke ako I Amerika lahi. Koe proklama eni, o kunau whaata atu I ape ako ko I Amerika, I Missouri, ke lava hau whanau o apply ki ai. Whahoko I hoko ni maa pongpongi, pea koe fitu e whiawhilewa, koe langa whanua ia a re matua. Ka mau mea tato ki whelongo aki I he taimi hoko mai.